Pozdrav svima, idemo dalje sa zadacima na stranici 118. Dobro, malo planine teorije, znači moramo znati što se događa kod konvergentne leće, a što kod divergentne leće, to jest koje predznake dodijeliti. Znači kod konvergentne leće je žarišna daljina uvijek veća od nule, x je uvijek veći od nule, y je uvijek veći od nule. Slika može biti i realna i virtualna. Ako je realna, onda x crtica veća od nule, ako je virtualna, stavimo da x crtica manje od nule, odnosno negativna. Ako je slika uspravna, to znači da je y crtica i povećanje m veće od nule, a ako je obrnuto, onda je y crtica i povećanje m manje od nule. Slika može biti kod konvergentne leće i uvećana i umanjena. Dok kod divergentne leće je situacija nešto jednostavnija, znači tu je razlika, odnosno konvergentno to što je žarišna daljina se uzima da je negativna, znači ako piše da je žarišna daljina 5 cm, proglasi se kao da je to minus 5 cm. X i y su uvijek veći od nula. I kod divergentne leće je slika uvijek virtualna, znači x je manje od nula, znači nalazi se slika sa iste strane gdje je i predmet, slika je uvijek uspravna i slika je uvijek umanjena. Dobro, kod konvergentne leće, znači recimo kod ovakvog oblika leće, možemo odrediti radijus i vanjskog dijela leće, znači to je dio isto neke kružnice, i radijus unutarnjeg leće, znači to je onda uzmemo radijus R2. Kod konvergentne, odnosno kod divergentne također imamo dva radijusa, znači leće. Formula za jakost leće glasi J je 1 kroz F. Mjerna jedinica je dioptrija ili metar na minus prvu. Također, ako imamo u zadacima zadano, znači materijal ili bilo leće, bilo materijala oko leće, znači onda je n leće i n sredstva. Također može biti zadan i radijus leće, radijus R1 ili za radijus leće R2. Znači ova formula za slučaj kada je leće u sredstvu indeksa loma ns, znači nije zrak. Ako je u pitanju zrak ili vakum, onda ta formula se malo pojednostavi i izgleda kao j jednako 1 kroz f ili jednako n-1, pa onda podajemo zagradu sa r-om. Također formula koja će nam još trebati, to je znači formula koja govori o linearnom povećanju slike, znači onda to je zapravo slučajno kao omjer visine slike, odnosno visinu predmeta, ili kao minus udaljenost slike kroz udaljenost predmeta od leća. I ovo je znači formula koja nam govori, znači to je jednadžba leća. J je 1 kroz f, a 1 kroz f je zapravo jednako 1 kroz x plus 1 kroz x crtica. Prvi zadatak. Predmet se nalazi na udaljenosti 15 cm od divergentne leće. Gdje se nalazi slika ako je žarište od leća udaljeno 10 cm? Dobro, idemo prvo zapisati ono što je zadano u zadatku. Zadano da je predmet na udaljenosti 15 cm, znači x je 15 cm. Žarišna daljina, odnosno žarište od leće, je udaljeno 10 cm. Pošto se radi o divergentnoj leći, onda dajemo onaj predznak minus. Znači f je minus 10 cm. Tražimo udaljenost slike od leća i koliko je povećanje. Krećemo od formule za jednadžbu leća. Pošto ovaj podatak koji znamo, ovaj podatak koji znamo, lako ćemo dobiti ovaj podatak koji nedostaje. Znači 1 kroz x crtica ostane sa jedne strane, a ovo prebacimo na suprotnu stranu. I onda biti samo moramo riješiti jednadžbu, znači x crtica je fx kroz x minus f. Uvrstimo podatke, znači kao što vidite bitno je da se pravilni predznaci uvrštavaju i jedinice može biti u centimetru ako je sve zadano u centimetrima. I dobijemo da je udaljenost slike od leće minus 6 cm. Znači 6 cm, ali se nalazi sa iste strane kao i predmet, pa ide predznak minus. Koliko je povećanje? Znači, to je broj m.
možemo jednostavno vrstiti u našu formu koju smo spomenuli, znači odnose udaljenosti slike predmeta od leća. X je bilo zadano je 15 cm, x crtica smo izračunali da je minus 6 cm, kad stavimo to u omjer, minus 6 cm kroz 15 cm, dobimo da je povećanje 0,4. Znači povećanje je pozitivno, zato što su uspravne i slika i predmet, a to da je, pošto je manje od 1, znači da će biti zapravo slika, znači na udaljenosti x manje od predmeta. I također taj faktor m0,4, znači manje od 1, govori da će slika biti umanjena. Znači kod direktne leće slika je uvijek virtualna, uspravna i umanjena. Drugi zadatak. Plan konveksna leća ima u zraku žarišnu daljinu 28,5 cm, a izrađen je od materijala indeksa loma 1,54. Koliki je polimer zakrivenosti konveksne plohe? Znači, plan konveksna leća, to je zapravo konvergentna leća, pa idemo vidjeti kako ćemo to rješavati. Dobro, plan konveksna leća, kako ona izgleda, znači to je biti ova leća koja ima jednu stranu ravnu, a druga je zakrivljena. I ta druga zakrivljena strana je zapravo dio neke kružnice koja ima radijus r. Dobro, znači zadano je da je žarišna daljina 28,5 cm, pošto je leća to konvergentna, onda je to plus 28,5. Već što dalje znamo. Znači znamo materijal leće, koje to je, znači 1,54 indeks loma leće, to je vjerojatno staklena leća. Traži se znači radijus, odnosno polimerne zakrivenosti leća. Uzet ćemo onu jednostavniju izvedbu formule, znači pošto se radi o materijalu, znači o sredstvu zrak, drugčije nije navedeno, tako da može sada se radi u zraku. Znači leća indeks loma 1,54 je u zraku. Ono što moramo primijetiti sad ovdje prvo, znači da R1 je zapravo radijus ove tu ravne znači stranice. Znači ovo tu je radijus R1. Za ravnu liniju uzima se da je radijus beskonačni. Tako da ćemo onda imati ovdje 1 kroz R1, a to je zapravo 1 kroz beskonačno. U matematici 1 kroz beskonačno to je jednako 0. Znači ovaj faktor će biti 0. A R2 je onda zapravo ono što tražimo. Pa pošto je ovo tu nestalo, R2 možemo samo zvati R ili ostaviti R2, kako vam je draže. I onda ova formula izgleda puno jednostavnije, znači bez ovoga to je n-1 puta 1 kroz R ili 1 kroz R2. Kad se malo formula izokrene, da ostane samo R sa jedne strane, dobijemo da R jednako n-1 puta F. I umjesto n uvrstimo 1,54 minus 1 puta 28,5, dobit ćemo rezultat od 15,4 cm. Zadatak 3. Slika predmeta dobivenog tankom lećom jakosti 5 m/1 vidi se na zastoru. Na kojoj udaljenosti od leća su postavljeni predmet i zastor ako je predmet visok 5 cm, a njegova slika 10 cm. Idemo prvo zapisati ono što znamo.
Iz ovoga možemo odmah očitati da se slika vidi na zastoru. Znači da slika nije virtualna nego je realna. A ako je realna, onda je leća konvergentna. Ako je leća konvergentna, onda znamo da je žarišna daljina pozitivna. Zadan je jakost leća 5 metara na minus prvu, visina 5 cm i visina slike minus 10 cm. Kada ste crtali one slike na leći, znači u prethodnom zadatku, onda ste vidjeli da je jedini slučaj kada je slika realna i viša od predmeta je za slučaj, znači kada je x između f i 2f i tada je zapravo smo uzimali tada smo i ispalo da je slika sa iste strane kao i predmet, odnosno dobiva negativan predznak. Tražimo x i x crtica. Dobro. X i x crtica bi dobili, znači formula koja nam povezuje ih sa našim postojećim veličinama je formula za linearno povećanje. Pa ćemo staviti to u omjer. Y crtica znamo, y znamo. Kad se uvrsti 10 kroz 5, to je minus 2. I znači ovaj minus se poništi. Tako da je onda x crtica jednako 2 puta x. Idemo sada raspisati formulu jednadžbe leće. Znači samo ćemo umjesto 1 kroz f ćemo pisati samo j. Pošto j je jednako 1 kroz f. Uvrstimo brojke. Znači j je 5 metara. X ne znamo. 1 kroz x ćemo prepisati. A 1 kroz x crtica, umjesto x crtica ćemo upisati ovih 2x. Znači koristimo supstituciju. Znači kada se ova tu razloma, kad se on riješi, dobije se da je x jednako 0,3 metara. Znači udaljenost predmeta je 0,3 metara. Odnosno 30 cm. Tako da sad samo taj podatak uvrstimo ovdje umjesto ovoga x-a i dobijemo da je x crtica jednako 2 puta 30 cm, odnosno 60 cm. Zadatak 4. Na koju udaljenost od divergentne leće žarišne daljine 10 cm moramo postaviti predmet da bismo dobili 3 puta umanjenu sliku. Opet, žarišna daljina je 10 cm, pošto je divergentna leća, mora biti minus. Slika je 3 puta manja, odnosno predmet je veličine kao 3 puta slika. Predmet je 3 puta veći od slike. Koja je udaljenost predmeta od leća? Opet jednadžbu leća koristimo. Ponovno ćemo se iskoristiti također i formulu za povećanje, gdje možemo koristiti supstituciju, pa ćemo umjesto y upisati ovih 3y crtice. Y crtice se pokrate i dobijemo da je onda x crtica jednako minus x kroz 3. I sad ćemo opet tu supstituciju ubaciti ovdje. Uvrstimo brojke. Sad moramo riješiti ovaj dvojni razlomak i kad se to riješi dobije se da je x jednako 20 cm. Dakle, predmet moramo postaviti na 20 cm od leća da bismo dobili 3 puta umanjenu sliku kod divergentne leće.